Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sa kesababan sa kapupakala agyang ko tuwa rizki o Allah subhanahu wa ta'ala si ko manusia na agyang kaiya pangaloy tanong mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Padun mga urip na Allah sa kesababan sa kapupakala agyang ko tuwa rizki o Allah subhanahu wa ta'ala si ko manusia na agyang ko tuwa kapag istighfar. Maana di kapamangin ni sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala katerwa si ku astaghfirullah al-azim yang kutua maintain uli na kalalayo na teru mangurip Allah mag-ikhlas sa manusia nagupapadalam niyan sa ginawa niya nagyang kutua titu maana agyang kutua kapamangin ni sarila uli na kapag istighfar si ku Allah subhanahu wa ta'ala diteru Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran diyan dipanutul nagyang kutua nabi niyan Nabi Tanwa Muhammad Nabi Tanwa Nuh alaihi salam apitiru yang konsiko mga pagtaw niyan at tigena faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara tiku Nuh alaihi salam siko mga pagtaw niyan at tigena istaghfiru rabbakum pamanganikan watigian sarila ulina pag istighfar kanu si kukadnan yung Rabbul Alamin innahu kana ghaffara agyamatanas kanyan na paririla sa kanyan mga urip Allah upamakanggal bukan iwanan ato na resulta niyan yursilis sama alaikum midrara pagkauran rekanu wallahu ta'ala lalayun sama pia auran mga urip Allah babarakatan wa yumdidkum bi amwali wa banin nagupagumanumanang kanop no Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tamok nagu mga pamilya wa yaj'al lakum jannat nagumbeluin rekanop natigin wallahu ta'ala agi ang kutuwa piti barangan na mga asinde mga urip Allah subhanahu wa ta'ala mga pamumulan wa yaj'al lakum anhara nagumbeluin rekanop no Allah ta'ala magirkan of Allah subhanahu wa ta'ala agi ang kutua piti barangan na mga pipiya lawasay mga urip Allah subhanahu wa ta'ala ay sabun sa gyang kana aya kateru Allah subhanahu wa ta'ala at tutulan yan kung nabitano Nuh alayhi salam na so kapag istighfar na miya kalala kesababan sa kapagpakala agi ang kutua rizki wallahu subhanahu wa ta'ala miya tero pano nabitan Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atigyan na man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Yang mana niyan nasad na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao alalayun niyan nagyang kutuwa din yan di kapag istighfar na baluinun wallahu ta'ala si kulang wa na awid akalian nagyang kutuwa kasulbian nagubaluinon wallahu subhanahu wa ta'ala si kulangwan amarganian agyang kutua kapakalabudian kapakalidasyanon warazaqahu min haythu la yahtasib naguriskian wallahu ta'ala sa rizki madakal agyang kutua rizki ay priskirum wallahu subhanahu wa ta'ala na kenapa niyan pa na mapipikir maurip Allah maana di pa na dapat mapikir manusia agyang kutua rizki apakah tali ngomong Allah subhanahu wa ta'ala na yung bagayron kaya so rizki na adna rizki ya di tadi mabubenug ada mana rizki ya sekalian ni dir tadi bebenug mangurip Allah subhanahu wa ta'ala isumbatakan mangurip Allah nagyang ko to ayah amun abiyat yatano na pwede sa kateru ng mga ulama mangurip Allah subhanahu wa ta'ala batabula boron sa mga tawa makasisinganin sa andaman ay kabagikiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga muryataw rin na pamilya na pagkiran pag mga ulama ameturiran asad na tigiyan sa makasisinganin sa kapaka ilain yan sa muryataw niyan mangurip Allah napakandaglan yan sudin yan di kapag istighfar mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kaya so umialitan masuk pamilya kapakailay sa muryataw na pwede sa rizki wallahu subhanahu wa ta'ala na biidnillah nasa tawa lalayon niya nagyang kutuwa niya di kapag istighfar at itu paparatian niya sa Allah subhanahu wa ta'ala naguli niya di daldalman siya ko puso yan nagyang kutuwa at itu maana kapag istighfar na rizkiyan wallahu subhanahu wa ta'ala
sa Moria tau na pamilya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kesababan sa kapapakalaagyan ko tuwa rizki wallahu subhanahu wa ta'ala sa iku manusia nagyan ko tuwa kapada lumirong sa kalak sa iku Allah makna kapada lumirong sa sanggila sa iku mga inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala katagwiron sa sanggila sa ubas kanyan masiksa wallahu subhanahu wa ta'ala angurip Allah subhanahu wa ta'ala Peter Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigyan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ti Allah sadna tigyan sa tao ay kalakyan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa titu akalak na yaj'al lahu makhraja na baluinun wallahu subhanahu wa ta'ala agyan ko tuwa kapakalidas sikulang wana margan na ugwa widakal mangurip Allah wa razaqahu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib nagu priskian wallahu ta'ala sa rizki madakal mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kenapa niyan pana pimbebenuk kasunju rizki pimbebenugun mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ginan mangurip Allah agian ganan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala yang ada tanong na anden ni kang geleb gangasan mangurip Allah na kabubayaan ka wallahu subhanahu wa ta'ala na sadi sa tawa kabubayaan wallahu subhanahu wa ta'ala na pakaulad nun wallahu subhanahu wa ta'ala gyang ko tuwa rizki niyan piti barangan na mga rizki niyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala udir ka pakaulad wallahu ta'ala gyang ko tuwa rizki tamuk na pakaulad nri ka wallahu ta'ala gyang ko tuwa mga pada pisusuna rizki niyan kapipi ginawa na kalilintan na ka pamilya uri na sala ko san mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ay mana na biidnillah nagyan ko tuwa kapakaptuwa sa arka wallahu subhanahu wa ta'ala sa gyang ko tuwa sa baad kong mga rizki niyan uri na piso na rizki niyan may sabab po sa gyang ko tuwa mga pipiya amal lagi dagyang ka na nakapag-istighfar nagyang ko tuwa kadalayo na si ko kalak paratiya si ko Allah subhanahu wa ta'ala sanggila ko rarangit yan sanggila si ko mga galabog uri na paparangayan di ikes wat wallah uri na ipikararangit wallahu subhanahu wa ta'ala ikatlo mangurip na Allah kesababan sa mala kapapakala agyang ko tuwa rizki wallahu subhanahu wa ta'ala sa manusia nagyang ko tuwa titua katawakol kapanarig at titu sa wallahu subhanahu wa ta'ala ay mana katawakol mangurip na Allah nagyang ganan so kanggalib kangasi kung mga sabab mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ay pakala rizki uriyan yan na manarig ka sa tarutup sa wallahu subhanahu wa ta'ala sa aya paratiyan ka na aya di mamagay sa rizki sa din sa pakaulad nun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko tuwa rizki na api pa na may tuwa may pagamalian na asaram yang gelubagyan agyang ko tuwa kaya panamarian na basta preskian wallahu ta'ala sa mala sa benar apakala unagyang ko tuwa rizki wallahu subhanahu wa ta'ala Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana ay mana niyan ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upama ka sakano mata na ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka upama ka sakano na tawakol kanu manarik kanu si Allah sa titu aka panarig na rizkyang kanu wallahu ta'ala sa lagidu kaprizki wallahu ta'ala si ko papano agyang ko to papano na tagdu pengganat si ko darpayan sa lagian uli na agyang ko to papakaturugan yan pengganatong ko kapita mangurip Allah subhanahu wa ta'ala sa pembebanuk sa kenian sa dinyan ng katawan anda pembebanuk mangurip Allah subhanahu wa ta'ala anda ni kaya pa kang bebanuk yan mangurip Allah agu maganat sa gyang utwa darpayan sa iku kapita sa daama papadalam kutian yan wataruh bitana na orian yan na pembelingan sa iku darpayan ku kagabi mau usugus kanian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala
Mana mangurip Allah. Andin ni kapanarig ka si Allah subhanahu wa ta'ala sa titu kapanarig mangurip Allah na rizki ang kau Allah subhanahu wa ta'ala sa rizki mangurip Allah. Sa dingga din kawanan agyang ko to rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Dingga kawan ubar ka di pagkataling agyang ko to rizki Allah. Uli na ubar ka di pagkataon sa rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabnar apagkataon ka sa rizki Allah ta'ala. Uli na pagkataling umarkan agyang ko to rizki wallahu subhanahu wa ta'ala asara atitu ka amana rizki wallahu subhanahu wa ta'ala. So Allah askanian ni maka paar ko lang wantaman asyay askanian sukad nan tanu rabbul alamin igira adin akabayan amang penggulaw la ulina kadin nagiabu adinnya nun dikaterwa sakun fayakun mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala. Nah kenabarkan yan margan su kapriskin yan si manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala uli na kapaka pagkawasan yan si manusia mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sitan pa sintawisa diyan ka pagka nagani ko suara ko sumpatan tanong buko mga padawras mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.